Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Bari kwija abarozi ba Kitara TV, amabara gange kugonza impaka kiki bamuzazi kandi nzarwa abasayigi. Kiro kinu ningoza kubaichao program yaitu yebaita Omwegeso gwo Runyakitara. Rumbazo Runyakitara mbani manyisaki. So Runyakitara rulimu endimi nyingi muno baitu aizukira obwingi nizo orunyoro rutoro na nanka n'orushiga runyankore. So zinu dictionary of rundi empandika ibiri nizo nitugenda kukoraki kwega mu murimo Runyakitara. So any program tugitekero wokuba torozera abantu tubamanyira koraki kubaza ururimi rwaitu. So hati buno bu video mubaze murole then manya bwaki program enu tugiteiro. Aha, kiri fine. Emiliyoni bageta bata mu runyo. Emiliyoni ni kaka kaide kam omurunyoro. Aka kaide kam. Kande billion. Billion nyefi gimanyi. Ogimanyi? Yeah. Kande trillion. Bya ebyo nkubimanya mbo mu rujungu. Omurujungu. Miliyoni emu bageta bata mu runyoro. 1 million. 1 million. Mu runyoro. Mitwaro 10. Mitwaro 10. Mitwaro 10. Mitwaro 10. Kande billion bageta bata mu runyoro. Mitwaro 20 billion. 20 billion. Kandi trillion bageta bata. Togimanyire. Kare mubirozere ebirugire mutekaniza ya tujarike hati mwije buri cya kasatu Omwegeso gwo Runyakitara mwebale.